bafethu. I hope ne grand Dumelang sanibona absheni hello. You understand? Nazi indaba ezimnandi guys. Church le mangistrola la ku TikTok I see una lady postela ngoma leyana itimbala la mama. Hayi uyishayile uSpikile la verse niyalithanda. Uthi una lady nge5 bayal drop bafethu. Ba drop this song and e5 zika June guys. Namhlanje Z2. Kuthi ukuthi 3 days to go. So besimamela ngoma bafethu. So uneta ngadlala ngathi nalethi ungadlala ngathi mfethu cause siyayifuna le ngoma and I'm happy ukuthi ekugcineni uchoose uSpikile because leso mukusifiso sami mina ukuthi uchoose yena because uyishayile mfethu yayibona into le. So let's hope guys ukuthi bayi dropa ngempela and if bayi dropa hayi ngokuqala ukuyiviewer guys ngokuqala ukuyibukela ngokuqala ukuyidownload ngokuqala ukuyistreama konke nje. You understand akuwonke ama platform dingokuqala guys. You understand because uSpikile ulwe kakhulu nzima kabi ukuthi ehene abone le ngoma lena ukuchuzwa yena. You understand? And enye into engithandile ukuthi uSpikile uhlezi esupporta njalo naledi. You understand? And wena lady fethu kabuye uqoma uSpikile man. Awu uSpikile uyakuthanda fethu nawe uyazibonela lokho. You understand? Beside lokho ke bafethu we are ready for this song. Na kanjani bafethu ngicela ni drop bafethu nisijabulise bafethu ningadlali ngathi especially na lady uthi nokudlala uSpikile uhleze serious. So siyacela ukuthi uyidrope ngempela nge5 le ngoma lena kwenzela ukuthini kwenzela ukuthi sizokwazi ukuthi sine support guys because siyathanda ukunibona no2. You understand? And siyathanda ukubona ukuthi i-careers yaphambili from both side uSpikile naledi. You understand? So anyway ke bafethu mahlale sibe ready silungise nama data silungiseni iTunes most of the time ngoma yithenga ke naba ama iPhone. Yabona nenze sure ukuthi nama voucher iTunes akhona wenzela ukuthi sisupporteni labantu ababili yayibona into le because Spikile has been supportive towards Nadaphiwe efuna ubona Nadaphiwe esiyaphambili and it is imthame esithandela bafethu kane nincengile into makaqome phela naledi guys hayibo kunini esifunela uSpikile insizwa ekhali kanje ngentombi hayibo iminyaka engaka hayi ngeke khawuqome Nadaphiwe anyway cela idrop bafethu sokwazi ukustreama sin supporteni because one thing for us thina into sifunayo music guys wayasenga sancane. Should be dropping naledi Friday. Uzokanje usithelisho naledi. Uzokanje usithelisho naledi. Spin zozo. Me dropping naledi Friday. Yeah, we need this side.